tu me ke kai pi do da phang cho hemalong KSA GS Ramsing Tokbi ka humri dam Mahamaya constituency along doning ko ra pho hem tu na tum BJP along kaching bedun Karbi rong asaramai borjan hawar amai pen bisar kindar arona puthak seke kachipi Kardom pini Karbi prime time berta long pen elisami mirin hansepi pini bertang ton pen arjuponik tha Kidam tang aruni phai krep horni west Karbiang long hawar ningkreng terona rong amekar mensing phangcho hem chomanga khai tum me kai pidot po berta long si KSA kongchun bang Ramsing tok bilapen ari sang hotum adimalong kepaledam Karbiang long pen Meghalaya aduya hoyalong suluk sodak atomon kijap non puanta hampon pilang Lason si kidam tang aruni phai cricket homarni West Karbiang long hawar ningkreng terona rong amekar mensing phangcho hem otlang no achomang atum meke kai pi te kang chokajok tong sekot pen ke chokijun ke do ke thakjia phan thangta avidetlo Lasolam arjulong si pregjam ham phang song atum pen ke ra pajerdam riti Lason si KSA kongchun bang Ramsing tok bi pen chenglok ari sang ho tum pen tami adimaklong an paledun riti Non malom border mate aduya hoilam ki kesoluk kesodak ahut force mate raikom sai ki ke ongdong adimalong ke toy dunchi aphan Karbiang lo Autonomous Council aphan chuning ripi pon lapen halada ke dwara ratuma phan sitami ka tap te pen ke do kluk ji aphan si chuning ritekang nonamat hadak arat pen lamthe ke chepaklang ponating pulote kang samji kalisi la anso se kesoluk kesodak thuji angring si do puta lamthe chepaklang pon rinti non representative local representative lote MEC lapen EM MLA CEM MP atuma anabang ta patumi bangke puloje labangso akisung bangke unti ke prapen eltum laso kachipajok nangje phan state government lapen central government aphan me eltum chingki chathan pe laso homoisa kapawi de je phan lapupu kedora pet ke thara pet kayateng kayamang kedo thaji phan bangsi niltung ka pilo chali asong in benda chuning Ulukunchi pen hemari rong par Karbiang long live Mahamaya constituency ka parlo jungthung polling station angkang che hon rong pila pen pin khat rong pi arong along kedo pregjam racharia song pen doning kora pho BJP along ka chepa ok dona tuma phan EM lunsing teron hin pen kedeng pon Kidamtang aruni phai krip horni dokmoka hithialong kedo Mahamaya BJP Mondal Committee asai hemalong APHLC ASDC lapen Congress a racharia song along kedo doning kora pho tuma phan BJP along kedeng amai padopon Bangso Mayalong Aluhiaman pen EM Lunsing Teron Chetong Dun Lapen Mondol Amaipu Purno Ingti VDC Chairman Rajesh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalati Mongatum pen Kedanglok Penangan BJP Klembang Pu Klembang Piatum Chetong Dun si RD GP Dun Bangso BJP along Kachipa Ok Dun Amayalong APHLC ASDC Lapen Congress Aracharia Song along Kedo Pangrumpet Doning Kora Photum BJP along Chepa Ok Dun Lo Alang rito mitang racharia song pen BJP along ka chapa ok duna puchak ka che than pon laki rong rup ching thunang ji pulote sarkar ki chari bomatung along si ke dodun akinang sot pusi than pon anparta Karbiang lo Autonomous Council along non ki chari pon bom CEM Dr Tuliram rong hang ki chari pon akimi ki thekdun long pen EM Lunsing Teron sitami Mahamaya constituency arlo kaching thura sai ki claim ki dam kimi ki thekdun long pen si alang rito mitang racharia song pen COC BJP along chepa ok dun lo pusi thanpon lang kita do thomak do BJP la pen Congress ADC yang dun ke BJP bang pen ADC ke jati ajitim di thandak ni Congress dulu bahkan bangun nan tempo hamun ke ngring rat lo hai ni chen la de dani kara Bangso hut EM Lunsing Teron hin pen lam theki jai pon laki pini BJP asong nang kachepa ok dona tum ana phansita mi akimia banpu chipu pe pin pensi rong rubarlo
kapaching thora sai ki claim chirap nang po pusi than pon an parta pini ka chepa ok dun rong ni an parta irong along hum ni aringwel iroyang bong nang pi pon po pusi chechak pon Kitendong Hamaya Mandal Committee Kacipatu Konten dan tang aku kita melang di ritung tang klaim metang betul ini kan sama dengan ini PHC SC Kongres dan ini bang warane kep dan ini partai dan partai lo macam bolong sini ngarong itu dong muka pen samsing inti karbieng long live Kidam tangaruni Paikre Porni Lakhaing Koraisi Borjan Constituency Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Ada Por Paikep Apor Malompen KRAA Borjan Hawar Amai Pen Borjan Angkang Kedo Rongasar Tumaphan Customary Law Ating Pen Bisar Kindar Aron Alam Aputhak Sike Kachipi Pon Labang so mai long mai charipon KRAA Borjan Hawar Amai Phu ke haitok bila pen seke kipiatum lake advocate DS lekte Jivan Be Servizan Timongatum si Thanpon lo Labang so seke kipia mai long jesemet ke ronga sara tumaphan mi thanga sai ka cheklem thekji $60 long ke tok lo arona teng pen alam the pen si chethan chipari pon lo Advocate lekte sang ho pen $60 lo aron ke than te kang lake customary law civil code criminal ekaputhak si Thanpon lo Rongalong ke chari ponji lake village court amai phula pen dun mai photum ke pa me senje aphan chari pon pa mi nang po longle jorlongle chelar ta longle bon thokta pilongle lam ki lam phong ta me kang sai nang ji arona teng pen tok jir pen si claim nang ji la pen adai ta me en ponang po ki jut sila ke non estimate ST kalia tuma phan NOC ki pidun lake matha pa mi pen si pidun nang ji athela henlo jakong ke thenai lo puta pachini pon La pen mai long kachitong dun advocate atum penta $60 arona lam than pachini pondo. Along prek hawar sita matang lason chirung chirek pensi bang seke kapathan lo itu advocate tumpan chupasi senil tum pinita lason akakse aprang rong sar tum hala jitu village court ateng tum pachun thegi baile tum bisar kindar ke thegi aphan Iltum Borjan Hawar Rongsar tum ansita aso cibisar lasu itu arona jitang ketegi pelsin tum johang lo ini halang tum bang lo pen song la Rongsar tum jitu aja kok lam pantang mai itu hampir kali tum pan aku nang tidelo pola soa aja kong pai tum Rongsar tum ta aso coteng dun tek nai ma coteng dun paminai langsung nang Rongsar aja kong ta ini tum karbia akai mati laing long so aso akai anjong sili tum labang so ajak kong jihar jak pame ho pirthe nang plang lo pen karbi tum nang plang lo pen labang so besar kendar pen cenglok nim rokom pen cenglok jutang jubat pen cenglok lamki pen cenglok pendeng sumpot pen cenglok la pen ili tum along ria pan pen cenglok labang ke jong sili tum jihar jak thip rongasar tum jihar jak thip thek la pen karbia khai tum jihar jak thip thek prote labang ke ili tum khai pan me pigji pusti di mathadak Dilai pen bijoy rongpi karbieng long live Aruni Paikre Porni Karbiang Long Women Justice Forum la pen nilip sorlo song atuma hin pen pater piponsi nilip MAC constituency kaparlo Chokihola Marjong Club sai hemalong arta ki jum pen kache pachor la pen arta jum hek pen sai ke pangdara puthak chirok ta mai kideng Chokihola ahawar Marjong Club sai hemalong thoi la pen inglong ke dwara datuma phan ke than ke pachini mekmate rada tum kachini ne pen kisung ke phojok ploji aphan pura Karbiang Long Women Justice Forum la pen nilip soarlo asong atumahin pen pater piponsi ongdung soarlo la pen sopin so tumaphan arta kawe pen mate loki charli arta la pen kijoy arta la pen kamatha jakong ingcho pami miako owe hejan ning kache hanga joini pen kache pachor det pen jasamet penanso kache kak kaike kache theng kache chok piso kapre ke en la pen penan kapre ke do pen kai arjon ning kang sam kawe pen lok ke do ke thak pen aphi an ke amethang amat apranchi endet lapen pinangan atum ke osoka chopathia porahut pinangan apran ke damnang atumta dopiklo
Lasi piso some kacerita arta choklim ke thika teng kali polote ke damtang asam angkang pimate Karbianglong district along ta pinnangan arta ki jumpen kache pachor tuma phan police atum nep ingnang pon bom lo mate IPCN Posco ek arona teng pen law and order atum ingsai pon bom lo Lapen child labor mate osomar arta ki jum hek ahut banga hem kachu bidun bana sai ke paklem ke padodun hotel along hithi kulad along kam ke paklem ji aphan ke padodun amen pen arta ki jum hek ako pen ki duk ot pen ajakong ke bob la pusona phaita lipik tanglo loke charli arta ahut loke pacharli ahin ke toydun ji aphan apia potma phan arpu thetando Pharo Krisir Kebra truck near Kebra truck child labor ek arona teng pen retarlipsi law and order atuma phan hodai ponpo Lason si bangso chirok tok amai Karbianglong Women Justice Forum amai phi Violet Bepia hin pen mai chari ponlo Kachitong aluhi ke pachini pon nilip soarlo asong amai phi Malika Kropie hin pen Karbi apopo pen arak ponsi pachini ponlo Kachopha pon aluhi sarpi aman apeng pen Sabin rong pipia hin pen early marriage ek la pen child labor ek aputhak ke than pon ke hakoko ahut ason kalilo nonakai ke ningkache dok ningkache hangjong he sitame Sorkar aron la pen arta ki thika teng pen kali polote hem kangsa damnang kok ji la pen osomar tum loke charli arta ke lopa charli donang ji kali polote api la pen apotum akisung chetong nang kok pupusi than pon Police tumpen mate law and order tumpen ne pon bom so na thek pon long lo la sin na bangke ili tum la bang so kisung pen bang cheri do nang ni la pen jo ko nang ji apu thak pen bang sin ni tum non arong stame SGB tum han humri tumpen alang le tumpen pache kado ave la GB tum han pache pang room pen sin ili tum la bang so awareness bangke dam bom lo se pini dak ni lip constituency lo chekala la dak marjong club long stame ni lip so lo song tumpen ni tum ching room si labang so amai phapon lo Today I'm invited as the resource person for the said campaign on ending child marriage. We talked about the PCMA Act 2006, which says in section 9, 10, 11. In section 9 it says that whoever marries above 18-year-old man, 21 years old man, if he marries anyone below 18 years old, then he is liable to be in the jail. And in section 10 it says whoever solemnizes a wedding shall also be jailed. It can be a church pastor or it can be a pujari in a temple or a mullah in a masjid. Lapen halapu phapangjang aluhi sarpo mate Chokihola police station OC Ritupal Sanchowa alangli ke thanpon ke arona tengpensi ajada saita claim nangji jongsi arona tengpen Chikeng gedet pulote aron karkana tuma phan ke jail beng nang kok pupusi kisung ke phojok plojia phan kachiri pen ke do nang pupusi thanpon thu Labang so mai long kachetong dun SGB Welson Pro Koilamati angkang SGB Lawrence Teron Lokhon Hanse angkang SGB Khorsing Hanse SGB Arun Crow Longkam Phangcho GB John Phangcho Kaddo kawe GB lapen SGP pangrum pet pen bang thongkep sose chitong dun lapen rong arat atum chitong dun si bang pharoi si sose arat atum cherap chitudun Koilamati pen Samson ingti Karbianglong live Borpothar police station angkang ke parlo diopani khuti bosti ingleng arong along pen inut sadhu piniani anta hem chilili det pusi birta longpon Birta kelong dona tengke inut Parmananda Dungal kidam tang phomtiani ada por phai sir kebra chitim apor malom pen mithang hempen Bokajan hospitalan damrai lang pupen piniani anta ahem chilili lang pusi achor pen pachini Parmananda Dungal ke inut Khuti bosti ingleng arongalo kedo sif mandiralong abamun alangli ok karingno aphukating apoka chokorla pen pressure high huya ke so pen doctor along ke so chepaklang damji pupen barjui piniani anta nipli pleng edaphi anta ingsam rilang la pen phone anta switch off clock anpin puta pachini pon শনিবাৰ দিনা 9টা বজাত 9:30 বজাত ইয়াৰ পৰা হস্পিটেল যাম বুলি ওলাই গৈছে অলপ পেটৰ বিষ আছিলে অলপ মাথা প্ৰেছাৰ হৈছে বুলি হস্পিটেল গৈ আহিম বুলি গৈছে এতিয়ালৈকে ফোনো কৰা নাই আজি দেওবাৰ হৈ গ'ল ফোনো কৰা নাই নিজেও আহি পোৱা নাই কালি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত ওলাই গৈছিলে 9:30 বজাত 9:30 তাৰ নামটো কি তেওঁৰ পৰমানন্দ ধংগেল বয়স কিমান হ'ব 65
Lasi raikom sai khiatum RD ki pipen ke palong da prangchi aphan nang bor ipithala pen ke theklong abang aling seta me kangphon ka jinso pen la screen along ke paklang pona number 6003983707 a mobile number along kalite borpothar raikom sai khimate borpothar police station along tame birta ki pida prangchi aphan si ahemasora tumpen tuningri padukpon Bokajan pen anantirang karbing long live Tang te pinika bi prime time berta ki lapansi kang ton paniglo